ده سردما کابینه نو یا حکومت عراق فدرال دا جبو جارای کم وزیر کوچ و کوشبران یا عراق سردانا کامپین کوشبرین کل هرما کردستان دیمینند که لپاش سیم و بریا کاغذ نویسکی کوشبر جو حکومت عراق فدرال و وزیر کوچ و کوشبران داخوازا آلی کاریاند کن الجو حار وين نروح نريد كهرباء المولدات عاطله رهبرین کامپان ده دزگاه خیرخوازی بارسانی دا و کوشبرین آمده بویی ایشو پرسگریکن کوشبران جو وزیر کوچ و کوشبران یا عراق را دبیجن و داخوازین خوشی تینن زمان لكن احنا نريد من حكومتنا داوا لە حکومەتی خۆمان دەکەین حکومەتی عراقی فیدراڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران ئێمە کێشەمان هەیە ڕەوشی ئێمە چارەسەر بکەن لەناو کەمپەکەمان پشتگیریمان پێویستە ئاو کارەبامان نییە پێویستە هاوکاریمان بکەن تەنیا دەستگای خێرخوازی بارزانی هاوکاری ئێمەی کردووە پێویستە ناوچەکانی ئێمە ئارام بێ ئێمە بگەڕنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆمان ئیدی بەسە تاکەی ئێمە وا بژین ئێمەش عراقین داوای مافی خۆمان دەکەین نريد وطن بس نروح ونجبي امجي معانات خلقي گلی و گازاندت خلقی و کنو نرد خلقی راستی و کو کارگریت کمپی و کو دزگاه خیرخوازی و بارزانی کو ما همی گاوا خوب نونر خلقی پنابر و آواره دانای هم دوان گلی و گازانده وان مشاکلت خلقی گینین جناب وزیر و ایشالام ریکک هبیتن حل و مشاکل بتکرم وزیر کوچ و کوشبرین عراقی ایوان فایق یعقوب لگل شاندا پیرا لهر دو کامپین خازر و حسن شام گریان و جنيزك و روشا كوشبران ديتن ولوان قهدار كرن كاك مسعود برزاني احنا نشكره اهتم بينا رعانا احتوانا وكو ديار دبه كوشبر رولا سروك بارزاني و هرما كردستان جبو حواندنا وان بلند نرخينن وزير کوچ و کوشبران جي د داخویانی که تایبت ج کردستان بس چارا بحثا مکانیزم کنو جبو وگرا کوشبران که حقيقة يعني احنا لاحظنا كثير من المعوقات لم سردانه دائما زور كم وكوريا وركان ماندي براستي كشو گرفتيان زورا گرینترینیانەوەیە کە کار لەسەر گەڕاندنەوەیان بکەین لە دوای گەڕانەوەمان لەگەڵ بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆ دەبینەوە بۆ ئەوەی پێکەوە میکانیزمێک دابڕێژین سەبارەت بە گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێن و زێدی خۆیان و بە ئارامی لە ماڵی خۆیان بژین لهرما كردستان 26 كامبين كوشبرين عراقي هنا و چاويوان كوشبران لحكومت عراق فدرال و لوزارات کوچ و کوشبرانه کو کارکی راستقینه جبو وگرا وان بکن آنجی آلیکاریان جو کوشبرین کل ناف کامپان را دمینن پیشکش بکن زردشت همه کردستان 24 کامپا خازر